Preuzimanje mesta predsjedavajućeg u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija od strane Rusije ima veliki značaj za Srbiju i srpski narod jer će se pitanja Kosova i Metohije kao i pritisci na Republiku Srpsku sada mnogo češće nalaziti na dnevnom redu najvišeg političkog tela svetske organizacije. Prema oceni profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu dr. Dragane Mitrović, dolazak Rusije na čelo najvišeg političkog tela UN-a predstavlja snažan vetar u leđa srpskim interesima. Ona naglašava da će teme od vitalne važnosti za srpski narod od Kosova i Metohije preko Republike Srpske do ugrožavanja Dejtonskog sporazuma sada dobiti mesto kojim pripada. Mitrovićeva podsjeća da su pojedine zapadne članice Saveta bezbednosti poput Velike Britanije godinama pokušavale da marginalizuju srpsko pitanje, čak dovodeći u pitanje potrebu da se održavaju redovne sednice o Kosovu. Rusija međutim najavljuje da će upravo ove teme biti neizostavni deo dnevnog reda, čime se sprečava njihovo prićutkivanje ili guranje pod tepih. U svakom slučaju, ove teme će mnogo češće biti na dnevnom redu, o tome će morati da se govori. Neka dokumenta će sigurno biti predočavana u Savetu bezbednosti i uopšte kroz sistem Ujedinjenih nacija, naglašava Mitrovićeva. Profesorka ističe da se iz izlaganja ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova u Generalnoj skupštini UN-a jasno vidi odlučnost Moskve da razotkriva neokolonijalnu i hegemonističku politiku Zapada. Prema njenim rečima, ta politika se ogleda u nipodaštavanju slobodne volje naroda, kršenju imovinskih i ljudskih prava, ignorisanju demokratskih kapaciteta i prekrajanju međunarodnih dokumenata. Rusko predsjedavanje Savetom bezbednosti biće, dodaje ona, prilika da se takva praksa razotkrije pred očima sveta i da se istakne neophodnost poštovanja međunarodnog prava. Za Srbiju to znači da će se jasno podsjećati na obavezu sprovođenja rezolucije koje štite njen suverenitet i teritorijalni integritet, a koje Zapad uporno pokušava da ignoriše ili izvrće. Tokom predsjedavanja Rusija može da očekuje i podršku Kine, još jedne stalne članice Saveta bezbednosti. Mitrovićeva podsjeća da je Kina odbila da pruži podršku imenovanju Kristijana Šmita za visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na nekoliko primjera, a glasanje o imenovanju Šmita samo je jedan od njih, videli smo da Kina ne želi da bude samo nemi posmatrač događaja u našem regionu, gde će samo u nekim najkrupnijim momentima reagovati. Ona je sada aktivni učesnik i svakako da će u skladu sa njihovim strateškim partnerstvom Rusija i Kina koordinisati svoje nastupe i akcije, a u skladu i sa novom realnošću BRICS-a plus i te svetske većine koja deluje i kroz međunarodne institucije, naglašava profesorka. Rusija je najavila i specijalnu sednicu Saveta bezbednosti posvećenu sprovođenju povelje Ujedinjenih nacija. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da će sednica biti održana sa ciljem analize i po mogućstvu praktičnog zaključka o tome kako da se dalje razvija Ujedinjene nacije. Dragana Mitrović naglašava da će Rusija u ovom delu svojim aktivnostima posebno insistirati na borbi protiv fašizma i nacizma. Od 1. oktobra Rusija preuzima predsjedavanje Savetom bezbednosti, najvišim političkim telom organizacije Ujedinjenih nacija, na tom mestu zamenivši Južnu Koreju. Lavrov je još ranije najavio da će se Rusija tokom svog predsjedavanja fokusirati na razmatranje sprovođenja Dejtonskog sporazuma. To je veoma aktuelno jer je situacija tamo kritična. Cilj je njegovo urušavanje, ugrožavanje prava srpskog naroda, poručio je šef ruske diplomatije na konferenciji za novinare nakon učešća na 80. zasedanju Generalne skupštine UN-a. Jedna od tema koju će Rusija aktualizovati tokom predsjedavanja je i situacija na Kosovu i Metohiji, što je prema oceni srpskih stručnjaka dodatno osiguranje da se srpski glas u Ujedinjenim nacijama neće moći ignorisati. Kad god je Rusija preuzimala predsjedavanje Savetom bezbednosti UN-a, srpski interesi dobijali su glasnog i snažnog zaštitnika. Moskva je istrajno otvarala teme koje Zapad pokušava da potisne i izbriše iz međunarodne agende.